Dan kalian kan aku mau Emily so mulai constituency. Antara yang di banding kong do hadin election kong balai menai Alik banyak kendu i kong amperin hatu ko i health minister. Ban ong i ba mo ya yang alik nga ban inspect i health centers baru aku mulai bantim ke i kejunjuna. Berke i ba nakalian sektor si kala bande bantim ba ke health centers aku mulai baru kowe. Te ngalalik itu kipo Henry Kashimpur. Yang itu ipi haji Syah la fix license ke dia bagi i health minister tu ko. Dari ada last moment he missed to my di health minister mau tentang kita kami bekerja kami haban cancel baru license. Hakisin ke bakadu ngaliat nu ngapak nak kesti. Ngapak kesti haka bakata kari haka April trik bulan Oktober April Sa. Ini coba jimpak ke jongai ini kesti immediately tak dia kat tukan itu. Ya fix ya ke dia ban nilai inspect. Ya baru di health center support mau di ngisu mana aku beli kong amperin la pediang ni kejim terwa ke sungai balik dengan inspect ini la lain bagi la lain baru di health center kentup ya ka ni ka dispensary ko nong lu hi ke bami itu di isu sadian ka bawat ka baywa kan seal mo de ni la lain hantu bat la kami iru tu por habi di baga dispensary bagi la dong kam bandon ya ka ya ke dispensary ke balong permanent mau di oldest dispensary Henry Kampadan Patna building ke balong permanent tiga cakap kemudian satu hapok yang nongol ni bakas nongol ada ban air ke NOC dan ring is not ini sini ngelai kenduk you health minister hadin Washington ba wailang ai kenduk abi dia kena gamat bat na sobat ayu ru nomor ba kena punya senang lu Washington abi dia kena kalian dan kalian ke jonga rong Washington bat nilai yo penyekan bat so tenat bakani pat kalau urlong masuk menai kublin kong i kong amperin ibla shimkia ban penting kenal baka kam tanya sakaman ban mentapan kila khot ya katanda ban shna ya kanika dispensary hapo mulai nonglum te kata diga jimi na kani kejing lain te hatu poru ila lain hapo si hapo ka si hapo moyong te dan sibun ki bangilam aman lagi health center guna po mulai mau la kalong ka manpower kejing juna juga doktor lani ki staff bat aki babun ki benta commissioner and secretary jong ka health udan lang bat ki health officials baru ki dan lang ban ila ra esigun ki isu hawi di bat ki jing dongkam bat ki jing juna hawi di health center hapo mulai kawini kita ka di jing juna jong ki doktor hagi sha ki ni si shwa ban sang ni budget dan yang kedua ya iwe ni ki medical officer ibadan posting for mulai te ngayok semua ki pat ki knyum ndai tang ha kawe ka PC lan tang ha po CC ndai hajan baru ki hasan sa mulai ngayok ki jing knyum ba ki doktor kindon kadon ka sien kan ka capley ka ba po PhD mau sekam ndan doktor hakini ki benai ki ada te din mata daw nakalen ka jangan ni ngala ai kedua i medical officer nai keren tadi te kecil tu kejong akalong ban rak nak lawan ke session ban rak ai kan kemat ke jingjuna jong ki doktor hapo ki health center sapo mulai te kasih isi ru gede ruai baba ki doktor santi long ku badan tang marwai mo lesi lani on po CC lani pi on PhD na no te ka jikli ke ba mo ni hab ban kli kalong ba yano intno nomor nakalian kejonga kum local representative jong mulai constituency ngala race ya kan ni masukya kan ni kejingduna juga doktor but what nakalian jong ki doktor su ani tu pi ki in charge jong ki PC but apo CEC tu kila pentit segi bor ba jong ya kan ni problem mak tada long bangin sukono ya ki medical officers ya ki health officials teng longi haban ti jelio kan yang ti jelio maran yang siong ipi ngari di berubah mencuba maran apa ka emergency service maran provide emergency service bas tu ba bat kamla along ru ba mo lada dan tang uwe doktor ba fin expect won don 24/7 la kalong PC la kalong CC yang dikenal ka health center after all delivery wahab bandai wahab banwan umna masong harga juga jaga
thì kata ka di ka bang akwa ban pensmo ka ni por ko ta wi dei ba ka jinglong jingman jong ki health centers apo mulai kham tam le se kata ka di ka ju hiu che ki babun ki health centers apo ka jela pi na ka buburom i MP be juni no ila sim kya hai ni amat na ka lem ka jung i ru an thai i cũng nô bây là lấy bằng jingo bằng visit về cái health centers cái babun hapo cái jelai bad ban nap về cái jinglong jing man juki cũng tu cũng makalong na kalian ke juki lapan semua syah sokla na kalian ke jong ngaru kum local representative ru ngalapan semua về cái jinglong jing man juki health centers hapo mulai thì hot mo để si là cái sokla cái sap về cái jinglong cái jongi là cái sokla cái sap ya ka jing ong ka jong i MPBA jini hati ko po mo để si la nong ba to some extent để si mo la nong ka jing ara ta di ka bang la nong ni po ko ta Kemudian dokter Ki lakhat nadu sini apa yang berobat? hi ya kata le si tangki doktor si bala ban batai ya nang la ban batai ndai kat kum ka jing yo so ka jing ha to si ha ni po ko ka robot seri jadi kat kum jing tu jong doktor hi pelong ba mo lawara i ka bot lakhat ba ko ka henti was brought that Dokter po sisi mo to alang kum ong mane ong ba adang yarap ni. Ho ya kata ni le sing ni mak ban conclude dari le si lada ka si ka don ki doktor lada ki staff ki biang lada kum ba ka de nong ki don dia kata le si to some extent le si la nong kan nong ki jing ya Ni cumi sarong pak je dokter prihon ni cumi dokter. hi kata ka de ka welcome move mo day mo ban tokit rei tang doi pan ong lada ban tokit ya ki kam jong soka hi mar ban shoot tokit mo namar kani le se kam dei tang mulai CC kamu yang CC antara lada tokit baru CC bagi health center sa ko ka jelai baru ko lagi biang doktor ni mo biang ni am facilities nakalian ga jongi kum ka party nakalian ga jonga ngalara kini kaman ban ngalapen su sa lalik ban inspect ru mo bat ha jini inspect ke jini last bai kong antarin laong ba mo ban observe ya kasi isi po mo yong ba kum ban dri banai ngin observe mo namar beli ingin keren ni da pasha kasi isi po mo yong ke dunala ki patients ki balik sendo wai po si isi mo yong actually come function kum kasi isi na ke jinglet jong kinong sendo wai ka jinglet jong hatu por bang mengikat kum ka jingtip ka bang yo kalau batang kumbang arapo arap sanut ki beri beli cimbawai kat ka si Shiski. mau shiski jadi kali ka waste kat ka si haji sha ka badan po mulai ka bala ban ka beri ban ai ka service tu ka babu ni pat ba nong shnong jong mulai Henry kam la ban le kum ta tengi la persang ni keren ni persang ban sothu ni kendu e ki beriu mo nata hatu sir ni keren ni te ka wi ni gidaw ka location ka jaka kabaki babun waktu nong sosno po mo yong nong sotu epi no ling ba ka jing kran ga joki an thai na pla alik rukin salap i ga jong man namar le ka location ki babun wat ki basong po mo yong ru kim le ban sim da wai na po kasi isi mo yong nama ka long sha kan dong shathen no nam ta joki ban nek satu ki aso kloi ban wan sha po nong kwar ban wan sha po nong lum ka suk ka le kawan ki di ka kali te kita di gidaw but haka tu ka jinglet ka jinglet inspection last time nila ong ba ngin sa review hadian review banai ngin sa review mau ngin sa review then rei kata ka review namar ka tu ka inspection ni bangilai last time di shis nem tam to ya tengai kendo ik head officials ong ai la pal kan review banai ong lo mau ada ban review tegi ong tit sesal ni pat yo na jerong te last time lawan u health minister bathamai ru lapan so ki kendo commissioner secretary bathamai mantaru lapan so kini laran kata ka jinglet ke jungi mangonga lade kalau kut katakan review banai ni rokam ni song biang ni rokam review kanang man penbah ya kakam